July ni sompali zirtop ni kan lo thleng ve le tareng mai Manipur episode sompakhat na kan ngai thladona Manipur buaina chu engtika nge arre don soi thayani lova chung ko pa berin afa te in sual theltum lovin voi khatma aka ala anglo chu tianga malak na soi tur omlo mek lai chuan kan pu modi chu friends a thlok thlale ta vut mai Prime Minister Narendra Modi chuan Friends a Batili Day pareta chief guest atang tura somna ti hlotling turin Paris athlenga Indian Navy tan Rafale M fighter leina turle Scorpio class submarine pathum dang siam na tur deal le fighter jet engine siam dan tur agenda paipon chungin friends hi apanani Prime Minister Narendra Modi and friends atlo hi rampani ta sipai lama tho ho na thrazok nei na tura malak na angangai ani a India chuan India tui puilam ti chak na tur thom that na turin ha ka zo na turten man ro tangkai tak angai tu meka chu Rafale M fighter jet ni in friends atang hian som ni paruk vel le yatuma tuna azin na hian hemi chungchang po hi soi ho turani Paris a Modi a hun man dan tur schedule hian Friends President le Friends Sarkar le sumdon na lama milang sardang tenen in biak na an nei dona azin chan berro Bastille Day military parade ni in khwal zo ma tran na tur chu ni ole kan thu tran na kha han puan chhun zom ta ila hetiang khop hian India Rama state pakhat Manipur an buaya an buai dan hi ana men lo hle ti chu a hretu te vek kan ni biak in le quarters zathum chuang zet hal ralani a khotam tak hal ni in swa samani an torna zozai hi soisena ni love hetila hian kan chung ko puipa ten agenda dang an nei wange zona thlak te torna chu thosi se tluka po an ngai lovem ni an eng hel lo ti hriat tak mai in thom an chua du lova an sarkar na nilo seng chuan BJP sarkar hian Manipur state hi president rule an da de ito inarin India sarkar lai puin malak na nei ve bok ma se zenei thamani lova sarkar lai pui ai chuan Supreme Court in na an thokna sajok emoti mai turani chutiang khopa ram chung state pakhat India mi ngei ten nun na tam tak an chana an hun puma thlan tui far chunga an lo sual chua in le lote biak in an din te chu nuam ti takin nei teilam chuan an hal saka mi pui poi soi lo singa chuangin chom dol na run an bel to a state then Mizorama singtel an lut to boka chutiang khopa tor na le in chem har na thlen lai chuan angai sak tur le boruak ti dai tur zonga mala tur ten ma an lak that du si lo wangin India rampon atang hial po in India malak na andu khop lo zia an soi sup tamai India rama US palai chuan Manipur buaina chingfel turin India chu US chuan pui ain huam thu a soya ma se India chuan a uk sak du lo chuta European Union lam chuan boruak an ron siam vele a hetiang khopian in boya pui soi lo nu nau tam takin an chen na chua sanin thila hliam tam tak anum to a tinge chin fel la ni lo ti in Manipur buaina chungchang EU chuan soi ho an tuma ma se India chuan a khap da ya a hnol sak India chuan July ni sompani khan European Parliament in Manipura tharum thona thleng chungchanga man mo taka soi ho na EU chuan Parliament ta urgent debate na yan tuma chu India chuan remma ti lova a hnol sak India chuan hei hi angai tua India ram chunga thil thleng ania India ram chung veka thleng totally internal ani thu an soi EU debate nimin tlai lama nei tur hian tharum thona thleng hi soi sel le dem antum soi ho na nei antuma kumin mei ni thuma tharum thona a chua nuwa heste ta hian mi za somli pahnian thi to a mi singa sangli chuangin an chen an chua san to Delhi journalist tana briefing na ya Indian Foreign Secretary Vinay Quatra chuan European Parliament ta in hnial na chok chuak thei thil India ram thil soi ho an tum chu tha ati lo thu a soi
European Union chuan BJP an soisel motion then khata chuan Rural Lai Bharatiya Janata Party member te chu ramchung nam le nam inkara huat na thu chak chuak le hem thlak an ngaya Manipura BJP kai hruai sarkar chu decisive ethno-nationalist policy kalpui ni in EU chuan an ngai European Parliamentarian motion then khata Manipur buena chuak zinga hian Christian sakho beina andem thuan soi EU chuan state chunga internet ti top chu tinung le turin state sarkar an nge na European Union hroi tu te chu India ne na human rights chungchanga inbiak na Manipur chungchanga itwa tura ngen na an thelut bokani heti lai hian Manipur district rang naka santi checkpoint jasumni pathum da ani towa zona thlak te chen na tlang district ate phailam district ate da an nia state chung district rang dan bo chiat na kai noya police ten mi zanga somthum pali an man to bok hei hi nimin July ni som pathuma Manipur police update thar bera tanga la kani lamka zona thlak mi pui an cha chuak ve ta e Manipur tharum thona Churachandpur district a in rel bol na ran sarkar din phutin mi puin chetan la veta protest an nei Manipur state buena chuak me kara July ni som pathum khan Churachandpur district a zona thlak te mi puiten pun khom an nei Kukizo community atanga nor huai hottu te hian toibuang area protest an trana Meitei laka kal rangin administration ran pa siaman phutani heti la hian July ni som pani khan kan hriat to angin aizola zoro huai hotin Manipur nam inkara buena chuak mek chungchanga Manipur zona thlak te thlawang ho pun khom an nei ve bokani kha protest a khan zoro Zori Unification Organization buat sei ni in he pun khom na hian Manipur CMN Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi te poster ran hala zona thlak te tana pasal tha David Riak thattu angai poster ran halbok ralia hian pu ar sangkoya Zoro President chuan Manipura zona thlak te beina chungchanga Prime Minister Modi a ngoi renga a chu adem thu soin chung ko lu berina fa de thu boya rem turani lain tun thlenga o ala chho lo chu andem hle ni ina soi meitei lipun ho tu laka thu boi zi alwani ta Manipur police te chuan meitei lipun ho tu Pramod Singh laka criminal case anziak lut tange he thu boi hi July ni ret khan Kuki student organization KSO Sadar Hills Kongpokpi ina complain an thelu nuwa Kangpokpi district station a zialu ani ti sarkar thu chua chuan soi Manipur police te chuan meitei lipun ho tu Pramod Singh alaka hian danangin action an la ni in nanin soya pol rang inkara in mel mak na tidar tu ani na te criminal conspiracy tiamin thu boy hi siam sakani he thu boy hi July ni riat khan Kuki student organization KSO Sadar Hills Kangpokpi ten complain an lo thelu to nuwa Kangpokpi police station a thu boy hi zialu ani ti in sarkar thu chua chuan soi Manipur sarkar hian an hing chiat na thup tumin lipun ho tupa hi thu boy an siam sak nge engtin nge man lak zel don chu hriat ani lo KSO chuan meitei lipun ho tu le pol dang aramba tengol te chu Manipur tharum thona thlen tu an pu hei hi ani na takani reng boka heng buena chuak zong zona thlak ne na buena inchem harna thlenga hian heng Manipur helpol te hian nasa takin ma an la a chet laberle silailek tu le tharum thona huai hotu beran ni meitei le zona thlak community te inkara namle nam inkara buena ommek hi me ni thuma tribal solidarity march nayani nuwaron in tran khani a mi za somni chuangin nunna an chan ta a mi singa sangli chuangin an hun ma an chuasan to bokani Kuki students organization chuan zun ni som pathum khan complain an thelu ta July ni ret khan official in FIR hi zialu ani tuna hian Manipur police te chuan he thil hi an chui meka Pramod Singh pu na hi fin fiana an la khom meka ni
Heti lai hian July ni kwa khan USA inquire Association of Meitei in Americas AMA chuan San Francisco, California ni khat chung remna kongzo an lo buat sei ve thung. Heti lai hian Manipur buaina hian kan unaw zo na thlak te tornan na men lo. Tornan na sa tak haidar tu BJP sarkar hian ngayom tak zet toa. An agenda hindulal ramdin tumna atan Meiteyan mangtangkay emoti may turan itaa. Chutiang khopa buena umlay chuan BJP hau tu te an ngoytlat may hi kan Mizoram BJP hruay tu pakhat ngay dana nita hau lo maya. Mizoram BJP hruay tu anina atranga aban na at helu tamya may. Ban na helu raw-rawa chuan Mizomi puitan kan support via winarin oma. Aban na chungchang hi hanchiar teang. Manipur thil thleng wangin BJP Mizoram Vice President in BJP abansan. BJP Mizoram Vice President chuan Manipura Christian te pathian biak inle. Kauhran building tam tak hal ral chu adema wangle. Union Minister Amit Shah in Imphal atlo trumpoa. Biak in hal chungchang engma asoilo wangin abang ti State President nena ziakin atlen. Bharatiya Janata Party BJP Mizoram Vice President chuan Manipura Christian te pathian biak inle. Kauhran building tam tak hal ral chu adema wangle. Union Minister Amit Shah in Imphal atlo trumpoa biak in hal chungchang lam engma asoilo wangin abang ti State President nena ziakin atlen. BJP Vice President R. Van Ram chuanga chuan Mizoram hason na atan na atho thayarina wanga BJP azom thu atar langa. Manipur State ame ni thum sang ni somni pathuma trangin buaina chuaka. Meitei militant ten Christian biak inte. Pastor quarters le Kauhran building, Kauhran office building zathum somnga pasari layan halle. Anhuwa po Manipur State Chief Minister N. Biren Singha na soy selmi alaute. Union Home Minister Amit Shah po Imphal khopuya hankalin biak in hal chungchang hiya soilova. Akal nu po in an hal zui renga. Central Sarkar thunay tu te po in Christian te pathian biak in halani hiyan dem thu emo. Poy anti thu emo an soilova. Rem anti puyarin thuwa soy. R. Van Ram chuanga chuan. Manipura Christian te pathian biak in le Kauhran building tam tak hal chiam may hi kadema. Kadulo tak zeta. Chuwangin kadulo na lantir nan BJP Mizoram State Vice President kanina hitu na trangin ka bansa na niti ka hriatira cheti in President hi a hriatira ni.